بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Tahu-tahu saya akan serbat tangkung asin yang aku pakala biri. Insyaallah pakara mulaanne nani papilajari sige di amintu passalana ya agamata ya miantu nikanaya fikih ya solanna nabaji ibadata mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah alani papilajari ya miantu kita ana secara ringkas yaniku ringkas ki ya apa ni akan dijelaskan Syekh ilalan kita ni yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan ya di ilalan kita na ni aringa mulakhas fikih jadi ni lagi Syekh mulakhas mi jadinya pembahasan fikih anu sanna sekali jaina ya sanna sekali jaina na jelaskan ya miantu na pakasingara ulama-ulama ka solana nagi kulle ibadah baji mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala jarinnya mulakhas ka ringkasan mi kuringkas ki pudeng ya solana na kulle ni pahami siaga baji apalagi ikat tersesena ya umma isilanga tenaya pa na baji ni sen nanti kama ibadah ya mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala ya kama na contohkan anak bita sallallahu alaihi wasallam jarinnya kita na Syekh Shalih Al-Fauzan arwa jilid dasina nasari karang Allah subhanahu wa ta'ala ya semanga porong papilajari alhamdulillah ni nikmat terjemahanna ya ilalan di bahasa Indonesia nanne ku jelaskan insyaallah ilalan di bahasa Mangkasar bari saribatanta ya khususnya nia kari kampunga ya miantu risesena nikania suku Mangkasara akulle napaha ya apa niaka ya napabattu karang Allah subhanahu wa ta'ala ilalan di Al-Qur'anna sagan napabattu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilalan ri hadithina ya nanne Syekh Shalih Al-Fauzan ya ilalan kita na najelaskan antikama ya ibadata ya antikama ibadata mulai perkara mula ya mentur kita taharah antikama batita naki kulit angka saribat turi najis kah sagang hadas kah ya kama pun nalik baki ya atamia gasing kali baki ngalle jena sembayang ya tapi magi tak mea para lugi puding ya miantung ngalle jena sembayang kasaba batal ki jenis sembahyang ta adaka ya ke pemupramama ataratuki ya asuluki anginga ya apakah sare argatena anne batal ki jenis sembahyang ta ya libaki kalabine sagang ya keluarga ta ya para lugi jenis patarangka jenis junub ya siagang sesuai nasunnah kang anak bita iya jai tau jene patarangka mandi junub tapi tena na sempurna anne naudzubillah punna tena na baji tena na sempurna tena nasa jene sambayanta iya atena nasa ya sambayanta kasaba tena nasa jene sambayanta ya manang alik jene sambayang kasaba ya nene kana hadas lompo tena panatapela ya tena panatangkasa iya tahu asagan sarbat tanggungan sini aku pakala biri. Jadi dia Syekh Dr. Saleh ya bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan salah seorang ulama ni akai jatala sakamakamane ya mintu anggota ya lajnah daimah ya di Saudi untuk berfatwa anggota kibar ulama ya anggotana ulama-ulama lumpuan ya kari
nia kari Makkah. Ya, yang alhamdulillah sanggiang kamakamannya umat Islam ngari tumpunan nelinoa ya nia kepelajar agama na gapai manfaat na kebajikan na ne pangesengan na Syekh alhamdulillah sanggiang batu tu mangerikat tingasing. Iya, jadi Syekh napa karo mulai yang kita na pembahasan na kana Syekh bismillahirrahmanirrahim. Ya fadlu at-tafaqquh fid din. Keutamaanna, kalakbiranna, kebajikanna, ya. Jadi kene fadlun yani keutamaan, kalakbiranna. Ya. Ya reka pun nailalan ribasata tambanna, tambah bajina. Jadi anjani kene at-tafaqquh fid din. Belajar agama. Sulanna naki fakih ilalan ri ya agamata. Ya. Jadi lebana nasung ke bobo nasya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Nakana Syekh amma ba'd. Fa inna anjani kana ya tafaqquh fid din. Ya, nakana Syekh min afdalil a'mal, amalan paling afdal. Amalan paling afdal. Wa huwa alamatul khair, anne alamat kebajikan. Ya. Jadi batuanna nenek pelajar agama insyaallah anggap kebajikan. Nah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Nah ini kira-kira Allah Subhanahu wa taala anggap kebajikan ya, anggap kebajikan yufaqihuhu fid din. Ni pahangangir karena Allah Subhanahu wa taala ilalan ri agamana. Iya. Jarin rini ya, nakana Syekh wadhalika li anna at-tafaqquh fid din yahsulu bihi al-ilmun nafi'. Ya. Karena tahu tafaqquh fid din, belajar ke agama. Ya. Pahangi agama, nanjo pun pahang ki agama, ya, anggap pangki ya pangisi yang bermanfaat. Anggap pagi ilmu nafi'. Iya. Kasaba apa? Tahu-tahu asagan saribat tangkung asinnya gua pakala beri. Nakana Syekh alladhi yaqumu alaihi al-amal salih. Anjo ni kana ya amal salih. Amin tingiratiri apa ya? Pangisingan. Jari tena na kulle tahu anggau kang amal salih pasang ngalinna ni isimpi rolo ni isimpi nampak kulle kipanggokan imyo nakana Syekh ilalan kita na kita salah satu usul le bagani papilajari ya tau pilangiriai ia mi antu al ilmu qabla al qawli wal amal pangisingan rong sebelum akanaki sagang sebelum naki beramal ya sebelum naki beramal jadi ia mi antu na jai tau sambayan tapi tina nakam masambayan na iya jai tau ngalle jenis sambayan tapi tina nakam jenis sambayan na asal angala ji sambayang asal asambayan ji iya anne tina nasa sambayan nakamba pun angala ji na sambayang naudzubillah pun nabi sai bangke na ridalle kang aji tina na basair boko tumit anunna iya tumina mata kaki na iya enne iya tina nasa ji na sambayan pun nabi sai limanna tina na basa risikuna tisingkuluna anne kasabatte na pelajar jari anjo amal soleh iya pana kulli ni gau kambaji punna ni ising anti kam menjadi amal soleh amal baji kasabanjo amal baji ka nikane amal baji punna sincoco gisagam papijojo na Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tu asakan sarbat tanggungan senang pakalambir. Iya nakana karena Allah Subhanahu wa taala ilalan al-Qur'an. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Iya ji karena Allah Subhanahu wa taala angutus ki rasulnya. Ini kata rasul ta nabi ta yamiantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bil huda wa dinil haqq siagam papijojo ya bidinil haq wa dinil haq siagang agaman nabiyya. Jadi Allah Ta'ala nautus ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam angirang al-huda siagang angirang dinul haq. Nah jelaskan Syekh apa nyenikane al-huda ya. Nah kana Syekh fal huda huwal ilmun nafi'. Anjini kanaya al-huda ilalangan nari ayaka ia mentu pangisengan matu-matua. Ya, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kasabat jai pangisengan tin anak matu-matu. Ya. Wa dinul haq. Anjini kanaya dinul haq huwal amal as-salih. Amal salih. Ya. Jadi nautus iki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam porwangira mangerikat tengasing yami antu pangising matu-matua siagang amal soleh amal baji. Jadi rugi sekali pun nanikana. Iya. Jadi rugi sekali pun nanikana umma isilangi natena nangisim pangisingang agama. Rugi sekali punanikane umma Islam baji bainin segam burane natena na beramal soleh. Kasaba iya niat nak bina iya utusan na kareng Allah Subhanahu wa taala na utus umangir katingasing sulanna naki akulle angisem pangising ang agama. Nakulle ki sulanna naki ngising apanggokang amal soleh. Iya. Ya, selanjutnya kana Syekh wa qad amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahu ziyadata minal ilm. Na perintangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ya, diperintah oleh Allah taala ya miantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalaka tambahan baturi pangisingan. Ya miantu Nabi ta pala gimana karena Allah subhanahu wa taala tambahan apa? Tiai tambahan harta. Ya, kalau menyangam barang-barang palinawan tiai. Tapi apa na perintangan Allah Ta'ala, mangir nak bisa solana pala kita tambahan. Ia mintu tambahan ilmu. Qala Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Kanangi Muhammad, karengku ya Rabbku, tambaya pengisingan. Tambaya pengisingan. Iya. Nana syarana jelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ilalandri, ya, kita na Syekh ya syaratun na syarah ya miantu ya sahih Bukhari kasaban ni hadis ka ya miantu ni ka na riwayat ka Imam Bukhari rahimahullah taala ya nakana Syekh ratun na tafsirkan anne ya kananna karena Allah subhanahu wa taala ilalan sahih Bukhari nakana Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar wa qawluhu azza wa jalla kananna karena Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wadihul dilala fi fadlil ilmi jelas sekali papijujuna angkanaya na jelaskan keutamaan na kalabiran na nikanaya pangisingan agama tay pangisingan palinuang lianna Allah lam ya'mur nabiyahu kasaba karena Allah subhanahu wa ta'ala tena na naparintangi nabina ya bitolabiz diyad ya apalat tambahan min syai baturi ya barang-barang aneh sesuatu apa na cini ka mata tena na leba Allah Ta'ala na parintah na bina apala ko tambahan ya apala ko tambahan tena leba na parintah ya maranganay apa tambahan ilmu illa minal ilmi pasangalin na tambahan pangisingan. Jadi tuwa segan sarbat tanggung asin ako pakalabiri maki nakisama turu ang papelajarin na agamata solan na nasingar salang iya meantu japata iya japata kamatung pun ala japai kinjomangi tantu ngerang kilampu pun nabangi ya alhamdulillah kamakamanne pun narikotayan ya lampu jalan bahkan di desa-desa ya nasingar nanne pangisinga gamaya kamatungi lampu sulana nasingar arunganta laki maiki
Lamaikir Allah Ta'ala. Amutira magir kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antamari surugana. Sulana na singara ibadata pun nangali ki jenis sembayang. Si kami pangisingan na. Nabi ta sallallahu sallam. Nangali ki jenis sembayang sa gambaji. Sulana nasa sambayanta. Ya. Puneru kisambayang kisah yang tikam sambayan na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Kasaba Nabi ta nakana sallu kama ra'aitumuni usalli. As-sambayang asing ko singkam matunu cinikus sambayang. Ani nakana ngiri sahabana tapi kam makaten katina ni ciningi Nabi ta maiki nagi baca hadis-hadis na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam apa na jelaskan Nabi ta pasalana ni kanaya perintah sambayang apa na jelaskan sahabat anak Nabi tania ka ancini ki Nabi ta sallallahu alaihi wasallam as-sambayang ampa na papatuang ki mangirikat tingasing kamane ka pelajaran dari pertemuan maka serianne pertama ya dasi na sari ki barakana karena Allah Subhanahu wa taala na kulleni lanjutkan ri pelajaran labatua punani annaba paturi Allah taala punani assala baturi batan nakalingkun ni ganaya ya rupa tahu ya jai kalaman jai kekurangan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi